kum kawai na gilat ban poi sya kakot kya badru ban tip kumno ban sumar ya lagi jong para breu daga basumar dagi dawai khasi lanegi kenbat khasi ka feeling mentoi lang herbal care multipurpose society lengbag ne kijing penbana ka pentip pai ba bakum kawai na giken hon ka bala ai bha ka jing sekri seki pai ba daga ba ai dawai khasi bat shibun kelayo ya kijing kot Hagan ega wat ka bamanta kan penlong ye ka jing ai jing hikai bat hagu juga por ka jing elang pai ba ha ka ar pulai terik unai lor ar jar ar pesan ha umsning auditorium hall ka ba on sedang naru ka por kharwe bejeban step shushu ha ka tigasngi kan don ru ka jing elang pai ba ka ba kerpang ha ka ba MP ka Shillong Parliamentary Constituency u Dr. Ricky AJ Sengkon un sawan poilang ha ka jing elang ha ka ba on senran lang daus EM ka KHADC u ba syampor lang renja nang tau MDC ka umsning uba ban rikus nongsteng kin nong mikmat na ka RRTC umran kumju na ka Tanat Forest bat kiwe u presiden ula khot bat wer ye baro bakinwan poi shing ne jilang namar kan long ka jingmentoi habayo ye ki jinghikai kumno ban sumar ye lagi para breu ban jan sha ka khot ke khya bat kumju ru ban sothu ye ki jingthmu jong society na ka benta ka khot ke khya jong ki pai ba ka thain Hagar pulai tadi kanton ke program hatau do bang sning kinong wani simbenta OMP o CM jong di sekongsil nata OMDC musning na RTC bat kafares nata hatau do bang devsno kasat long nyu Pemtru long pra kamau tei long kentai sino. Terus ba kini gerang ba sino lu abat tipeta ya sino. Kinong lem yaki itu gulayo jengko jengkia na jeng sumar ka jonga. Kin pertalem hak tu sini kabadon ke program bagi ni wane sekilem kenang bang mengau trai long sumar bang yo ka sungai sungai lang ba itu pengkira yaki dan apa baru isno dokter bagaimana tu mencipta tu kat kini sini itu belajar jengkau jengkia tidak memana terusnya apply break punya sekilang harga teh program te yang ai tening itu ya kecing sina bat terti dulu ya baru ketemu dia mendawai tuan senengin ai tening yang pura dari pulih putih punya simbenta kekam hikai kum kekam simlang kecing sumang banyak terekam pak wede kum hostel trong cái feeling mentai lang barka society kecing tertib ya keten kidin dawai na kecing tip ya tu ya berapa family yang pelakai lu yang tertib lu kita kidin dawai But sedian juga ketika apply tadi itu mulai isi bertai kan member untuk bagian chat dia nanti ketemu segmen dan mana nyamut karena yang sedang beroperasi dawai dah bisa cuma family haba umpan pelaj online sabar now try simet ngam kuat su banisna dari family ini saya atau bisa Markan dah kenang ba kini ayo lang ya kata kecing simbenta kecing mentoi lang kalau ayo marang kador banyak silang nak ni society datang kan ni tip penbana ya pi baru sesuatu apa pasti nongkong ya pi kasih ni cantia jangi sedian pandadet oh nado balik bayong dari prabu ulahnya simbenta kan society tambah ke kamu penyakit ini kasih penalti. Baik. Kita cimpang belah semua bersikata kemud kita belajar jengkau jengkia hak terus ni semua bahasa banyak simbentalang mafiru kecing penam nak lihat kecing senaru berkador lang nak family yang jengkiru ban kedua bintu bin ai tanya ya berok bin ai kan ni sabtu Bangnya ya cuma Thailand. Tuan ini sebentar kata isni wardon ke program kenang ba mafiru ini suatu berlait na kata kecing kendu kecing emosional haba kecing pang obote haman kayin
khai với con itu badan simpang sudah di don semua bawa dia kira kata ini hewan yang sebentar kenang program kami kalau di tanah Malaysia lawan mungkin jeng solusi bat kita ba hewan yang sebentar kasih nama bakar sebagai wilayah pendap pembeli kecengki tangkan ni penting nak kulai pibar kini apa sebentar lang ketemu sini kulai sibun kulai hajago Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmir pranyo lai ariwei sau iwei Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector nak bentai ki awareness program jongpi pun syangi ni ai wai shapi pranyo lai iwei kendai hendru iwei ar nyolai